Cheese. Yes. Wabie tugeithie no twire mumo mwena uriko. Geithie mundu wothe. Yes. Nimetoka Meru. Okay. Yes, nimezaliwa Meru nikalelewa Meru. But now life is in Nairobi. Okay. Most of people say so. Yes, and I'm happy to be here. Nimefurahia sana kuwa hapa. Yes. Karibu sana. Asante. Ni urari Gikuyu? Kusikia, kuongea naweza changanya. Okay. Yes. All right. Karibu Dennis. Asante. Tugeithie. Na niĩ njĩtagwo Dennis Ndung'u. Yes. Na nĩngenete gũkorwo thĩinĩ wa Kameme. Thank you for having us. Karibuni sana. Asante. He kaundu gakoretwo gagĩtrend thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria na tini ndakauga. Don't get offended. Yes. Ndo inabamba mafala. Na nikio muka hapo twere kama nyinyi ni mafala ama hiyo ni ukweli na haria turi. Na wabere kindu ndakena ni kumuona mwi hamwe and you are a young couple. Na thaa ici tukinyete handu andu magetigira ihiko, andu anini magetigira ihiko, you know, but before tuthiete hau ri mwacemanirie ku? Twacemanirie in a church setup. Tumetoka two different churches then. And the pastor mwenye alikuwa my pastor then and the pastor mwenye alikuwa the leader of the praise and worship ni marafiki. Okay. And they happened akainvitiwa church yetu atufunze hapa na pale na akatualika church yao. Nikaenda nikaonekana. That's basically how we met. Yes. Mwaka wa 2017. Okay. Yes. 2017. So those are around 5 years. Sign is zaidi. 8. Yes. Actually 8. Yes. Yeah. Wow. Nari ure Dennis onekana bari uri a young person ko woke muona you are young. Hihi ni warigagirira kuhikania bari na meciria ma kuhikana kani kaithie tuwonirio kiuga he gaka enya be hikie ngezi baadaye. Reke njuge nĩ nderirĩirie ũhoro ũcio wa kũhikania mũno tondũ my father na my mom ndonete ũrĩa makoretwo marĩ hamwe in as much as gwakĩrĩ na maũndũ mao na gũtikĩagaga ũguo bara na gũkũ na kũrĩa no ningĩ gũstick hamwe ndonaga marĩ hamwe mũno na rĩu ũndũ ũcio no wangucagĩrĩria na ngagagona nĩ mũthenya ũmwe nĩ ngenda ũguo naguo niguo magĩcemanirie na ndĩrona mwĩna icohĩ very beautiful icio kaingĩ ithuĩ tũrekĩra cia kũgũrana gũkũ no rĩu ici nĩ njitĩrĩrie maguta na ikarathimo. Nĩguo. Beatrice, were you the kind waugaga niĩ siwezi olewa bila harusi? Yes. Ama ulikuwa unasema tu bora kuolewa? Hapana. Harusi muhimu kulingana na mimi. Yes. Of which is a good thing. Todo riri kuna vitu zingine kama inaletaga uzito and seriousness kuoneshana hii kitu unaheshimu umeipea wakati na kabla ufike kufanya harusi of course kuna watu umeinvolve wazazi marafiki so ni kitu if there is any red flag yenye wewe huoni juu at that time most of us red is our best color so kukiwa na red flag utaona red is our favorite color. Kabla mfike kufanya harusi utakuwa umepatana na marafiki the family wamemjua I mean kabla ufike pale unless maybe umekataa kusikia but it gives inakupeaga muda mzuri wa kumexpose kwa your family marafiki ndio kama kuna kitu si kizuri hata kama huoni mtu mwingine anaezana na kuambia hapa something is off. Okay. Dennis kaingĩ urakora kairitu ni karenda kuhika no ta Beatrice uguo na kera muthuri agikorwo ni mani uranyenda kera mwanake tuthi kanitha-ini uhikie no ugakora anake ingi ni mararega ndiwe ni kianake matendete uhiki na athuri meciragia uhiki tu no wa mutumia no we agakwira aca reke twambe tuikaranie nguone uria hana tuthimanire nyambe nguone ndona we sawari ona no twambe tugie kana kamwe ni tukahikania baadaye. What your take on that? Reke njuge thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ rĩ andũ nĩ monaga maũndũ na different angles
hari mundu ni ndwa probably ni ndwa ringi ura andu mareretwo na maundu mara managerera riu ukora mundu akimake decision iyo ya kuga ati ni ndirenda nyambe hikanie twambe tugie kana twike testing 1 2 3 riu hindi iria tugacoka gwika uhikine later na he mundu nake wonaga aca ni reke njike maundu kuringana uria kwagiriire otogo waigwa mutumia akwa atariria riu kuringana nake endaga agenda yake yari mundu ndirarehe reke atwike ni amenyekana kuria arata ciari uguo koguo ni mwenyewe ona ngi make decision ndira make ya yagiriire riu njuge uria ni muonere wakwa ni ati tondu ndui wona wauga ni ukuga ni ukoya muiritu mugie mwana mbere na muthina direction iyo ri tukuga ati kihigo kiu no nginya gikarugama igana kwa igana aca na tikuga ati ona ringi wona wona weko wahe wera muiritu ati wona mwanyitana ni wacoka wike uhikirita no wage gwikika aca riu kaba kwambiriria na njira ya yagiriire mbere niguo riu no githi na mbere na maundu maya mangi mothe maundu mothe ni mega na gwiciria nginya kindu gitumi kingi gitumaga the young people ta inywe makinye handu ni marenda gwika uhikino mage maybe makauga matire na mbeca gutire na mbia tugwika atia Beatrice I think ni peer pressure ithuere twekire uhiki na covid 2020 yes hatukutumia pesa mingi and again nafikiria uaga tuna overthink vitu in such a way that harusi ni after harusi ni ya sherehe ni ya watu na mimi nasemaga if you can feed 50 people comfortably do it actually after harusi zile harusi nimeattend sikumbuki anything whether the color whether the food hakuna mwenye anakumbuka so ukijipea pressure juu ya watu kosa kufanya vitu the right way ni wewe mwenyewe unataka because if you can feed 10 people feed why them. not Feed them ulipe pesa kidogo kwa IG ingine some very very little amount of money utahitaji and utafanya harusi utafute gown of which si lazima ikae ya 150,000 I mean mtu asitafute reasons to why asiwekelee pesa. Ukitaka harusi ya 10 million iko. Ukitaka ya 50,000 iko. Ni ile tutajiekea. Yes. So saisi at this point sioni sababu ya kusema inakuwa pia pressure. In short, yes. But kwa ground any amount you can do it. Yes. Well, that is powerful. Very powerful. Dennis, ate kiria we nake tuhuthire budget iyo we nayo. We na ngiri 20 no tucihuthere na twekio hiki na to nginya gukorwo ati kwina andu aingi mokite. Ona thina uria munene nyonete andu mareingĩria thiini waguo ni wa kwambĩrĩria gukomba mbeca ukianjĩrĩria mucii tondu we urenda ukenia andu nwagire na no hiki mwega na andu ni marire wega ni manyuire wega na ni gwekirwo maundu mothe mugithi wari kuo no riu thutha wa uhoro ri tondu riu mutigago murieri mwambĩrĩria on the negative handu wa kwambĩrĩria on the positive na mathiri okay for 8 years yes how has it been tamiririe na Beatrice ndio tene kwa na malavidavi tukirora back then 2020 kwa malavidavi no ni hakinya handu wona mundu yu because love fades twarie mani hakinyaga handu ukona wendo ni wa hwerereka muno makiria so ni wakinyire hau ugikora ati malavidavi mawendo macio maingi ni mathira na riu ni wacemania na Dennis in person kiria hithaga smile weo agwikagiria riu ndiri hoini mo riu ni atuika him how has it been kurigana na experience ya kwari I don't think love has changed but kumekuwa na challenges zenye azikuwa tukianza because unajua kama upendo imeisha huwezi kanisha na huyo mtu sababu ukianza kukanisha na huyo mtu unaona haya kumbe huyu mtu anatoaga socks anaweka huko so what happens kama ime happen kwangu I can't say love imepungua actually it's the love that holds you together in the midst of everything what happens you get to know this unamjua zaidi unajua haya
kumbe uaga ana snow usiku. Haya kumbe Mwanaweza kasirika. Yes. But now Kenya mlianza nayo, what was your motive? What inspired you? That is what keeps you there. So to me love has not really changed. Iko but again unapata kujua huyo mtu, nashinda sikuwa najua hii side yako. Lakini sijui nakupenda and I know this is the right place to be. Nasema ingine love covers a multitude of sin. Yes. Yeah. For the 8 years mwikaranĩtie nake no twende kũmenyo nawe how you feel about the 8 years. Na kaingĩ nĩ rĩrĩa athuri mahikanagia makauga ga kairĩtu rĩ nĩ ndona agekega mũno. Ai no rugo kanyomba gatuĩka mũtumia rĩ mĩtugo yake ndĩrangenia. Na kaingĩ ũgakora hau ũguo niho nginya ihiko cirathirĩra cia andũ anini. Nĩwonaga challenge harĩ we uri ndireciria kũhana ũguo. Ũgakora kĩhiko kĩrarĩ kĩega nĩgĩathira. Uria ingĩamba kwenda kũtharia kana kũmenyithia mũrĩ ũratwĩrorera nĩ atĩ kuma 2017 nĩkuo twamenyanire na tugikara nginya 2020. Riu twahikanire kuma 2020 nginya thaa ici. Koguo riu nĩ mĩaka 6 riu ĩrĩa tũikaranĩtie. No harĩ ĩyo ya kuma 2017 riu nĩ ya ũrĩa riu andũ mamenyana dating and all that. Riu kĩũria gĩaku nĩ ũndũ wa gũikarania rĩ wendo nĩguo ũkoretwo ũtũnyitĩte hamwe tondũ nĩguo twambire kũrĩmĩra harĩa kĩanjĩrĩria. Tondu hari no ndu ria andu makoragwo magika ati kwihithanira kuu kwa gukorwo ri real kwionania uria kuri ni ingi advice reke mundu akorwo ari real na wona wakorwo ri real ndugakorwo ri mundu tofauti ona mwatiriga guikarania na wanyita ona korwo kuri na mundu maria ugathii ukimenyaga along the way ri maundu mau umenyaga along the way makoragwo mari a certain percent dukoragwo ri percent nene ati mundu uyu nita kwihithaga ndiamumenyaga tondu riu ni gwikarania nake ri maundu manini tu ti maingĩ ingiuga ati nimo maria magutuma make aca maria riu thite ngimenyaga wa mbere tondu ni mundu wikio muno na kwirutira na maundu amwe thembo cio na tondu riu ici twina nginya ciana ukona wendo na maundu maingi maria atwikagira riu ukona tondu ciana itiakiriho mbere yo itiakiriho no ciho thaa ici twina ciana igiri you look at mahikanĩtie last year maragĩkana bado good aya thaa ici rĩ ayuthi aingĩ nĩ makinyĩte handũ na magetigira kĩhiko biũ. Beatrice ũgwĩciria nĩkĩ airĩtu aitũ anini ũguo Dennis nĩakugĩte atĩ nĩonaga aciari ake ũrĩa maikaranagia na akerirĩria no ende setup ta ĩyo. Thaa ici as much as no tũreretwo nĩ aciari mena marĩ na ihiko hakinya handũ aingĩ aitũ makauga matirenda na matirerirĩria nĩkĩ kĩracũngĩrĩria? Ngwĩciria rĩ kuna vitu kadhaa. Na ya kwanza what is your motive? Ukitaka kuolewa lengo lako ni gani? Kuna wasichana wazuri okay wote ni wazuri but kuna wengine unafanya vitu for the wrong reasons. Kitu moja ninaweza taka kuambia msichana kabla uolewe, kwanza jua hakuna mtu atakuja kukamilishe. No one will make you complete. You go in as unaenda kama mtu mwenye amekamilika. You complement each other. Yes. Lakini ukienda manusu ati mimi natafuta mtu akunilipia nyumba au kufanya hivi, talipiwa but huyo mtu hakuwa anakuja akuwe bwana, huyo alikuwa kuja alipe nyumba. Hiyo tu. Yes. So first of all set your priorities right. Niseme hivi, wanaume wazuri wajaisha wako. Wasichana wazuri hawajaisha wako, lakini kwanza wewe as a person unatafuta nini? Because ukitafuta the wrong thing you'll get the wrong thing. Ukitafuta kitu ukitaka kuolewa for the wrong reasons usi expect upate something different. First of all unafikiria nini? Ukitafuta bwana unatafuta nini? Tuanze hapo. When you set ukiweka your
zile vitu unatamania kuona ziko in order, utapata the right results. Yes, so na feel hiyo ni ya kwanza yenye inaweza fanya maybe upate the negative results ama upate maybe marriage as work. At times it might start with unatafuta nini wewe as a person, motive yako. Yes. Dennis no tuongerere kaundu kangi karacungiriria mbeu njithi aito mamene kihiko. Expectation. Ngiuga uguo ndenda kuga hari no ria we ureciririria wona ndaingira kihiko-ini kana ona ndahikania ni mbati gwikirwo no na ringi mundu ria wi haria ringi no age gwikirwo uguo riu gukagea na guoyo ucio angĩkorwo ni ndingĩhota kũmitirwo maũndũ ma mũthemba ũyũ, especially ta ũgakona iritu for example, angĩkorwo ni na nĩ maumbũraga na kanua makaga mũndũ nĩ ũtangĩngũrĩra ngari, mũndũ ũtangĩnjĩka atĩa, mũndũ ũtangĩnjĩka atĩa, rĩu ni kwanza tari na ngari wona no ningĩ na niĩ njugaga atĩrĩrĩ, o acio meragwo matirĩ ngari rĩ, acio no macokaga magatuĩka mũthenya ũmwe nĩ magĩa ti ngari tu, magĩa makari na makagĩa indo nyingĩ, tondũ nĩ manyitĩire mũndũ amanyitĩrĩire, tondũ kĩrĩa gĩkoragwo kĩna bata mũno nĩ kĩoneki. Na mũndũ rũme rĩrĩa kĩoneki ena kĩo gĩake, agĩa mũndũ kũmũnyitĩrĩra no ta mũtĩ ũrĩa mũtĩ wona wahandwo warĩmĩrwo wega ũkĩitagĩrĩrio maĩ na ũguo, mũtĩ ũcio mũthenya ũmwe nĩ ũkarĩo matunda, no mahinda ma kĩanjĩrĩria rĩkoragwo na thĩna mũingĩ. The same setup nake mũndũ rũme hĩndĩ aragerera maũndũ ma mũthemba ũcio, angĩona mũndũ kũmũnyita wega na amũhandĩrĩre ũguo kaũndũ harĩ mũthenya, matunda matikarĩo nĩ mũtumia wiki na ciana, marĩagwo nginya makĩria nĩ andũ arĩa marĩ nja. Wow. Beatrice nĩ wahutia kaũndũ kega na wauga tũkĩingira kĩhiko-inĩ no nginya tũkorwo na motive. Unfortunately motive ya andũ anini thaa ici makĩhinga kĩndũ kĩa mbere tũrarora mbeca. Mũndũ wothe mũnini akona ndũ anaishi wapi, ana drive gari na kaji, analipwa how much, kiu nikio kiuria kiria kiroka. Well, no kiuria kiega kwĩyũria, that is one. No ũteithĩrĩrie airĩtu, what is the other motives now that you've been there mĩaka ĩnana, atĩ mũirĩtu wothe kamũira ugĩte yes I do, ũbatiĩ gũkorwo ũrorete maũndũ marĩkũ? Kitu ya kwanza, wewe kama msichana kwa maisha yako umeji-establish, unataka kuwa nani? Kama ni masomo, umefika mahali unataka kuwa. First of all, wacha usikie sitafuti msaada kutoka nje. Ushajua purpose yako. Yes, purpose yako kwa maisha. The second thing, mimi kitu naambiaga msichana, wacha mtu akuwe anaogopa Mungu. Because if someone fears God, haitakuwa ngumu, hawezi kufanya vitu zenye, because kama motive yake ni nataka sitaki kukosea Mungu. Vitu mingi sana uta-avoid, hata kupiga, hata kukuja amekukatakata, amekufanyia. Anaogopa Mungu. Yes, anaogopa Mungu. Kitu ya pili, ni vizuri pia kuangalia how do I put it? Mahali huyu mtu maybe familia yao, kuna vitu unaweza pata unaona, zinakaa ziko in order, talk about it. Haimaanishi, haimaanishi huyu mtu ako hivyo, lakini ni vizuri kuconfirm. Sababu unaweza pata venye amelelewa, values zako na zao ni hazipelekani. So ni vizuri utake kujua. Nyinyi mnaamini kuoa wanawake 5? Si shida. Si shida kwao, lakini kwako inaweza kuwa ni shida. Inaweza kuwa huyo mtu hizo values they can either change ama anaweza jua mimi hii ndio ninajua na usiniambie kitu. So values ni vizuri kuangalia, hizo ni vitu za muhimu sana kuangalia. Hey Dennis, sahi majamaa ya kwanza anataka nyash akiangalia dem dem wakuoa anasema hapana, bora kona nyash akili zitatumia yangu no kakorora kindu kingi no waingira nyumba ukarora ai gaka itu gatie shiragia tigatheru gati mautamacio. So no wega kurora physical outlook ya mundu, no ni maundu mariko mangĩ mwanake abatie kurora ma muiritu. Maundu nĩ maingĩ. Kĩanjĩrĩria nguga kurora muiritu mutugo wake, twanjĩrĩrie na mutugo, we nĩ weu na values iria arĩ nacio ciake nĩ irĩkũ. Tondũ mũngĩkorwo mũtiratwarana hamwe na rũgendo mũtingĩhota gũtwarana. We angĩkorwo ũrathiĩ mwena wa Mũrang'a nake arathiĩ mwena
wa barabara ya Sagana mutingitwarana wanyita no muhaka mukorwo muri barabara imwe koguo ni wega kurimira kwenda kumenya atirire muiritu uyu etikitie atia muiritu uyu ri ni maundu mariku maria oi nimo mara tungita na githungu values na wanyita na makiria yo guo ri akorwo ni mundu we values yake ni ndahota kumenya ndahota kumenya ni weu ahota kuriritia atia na aciari yake tondu aciari yake ni ugucoka nawe ukorwo ukiririti nao through koguo ni ukwenda kwamba kumenya atiriri we na aciari yake ri kana aragia ati horo wa aciari niguo ni mundu aragia oro uguo kana yari ni ari ruo na aciari ni ari gitio kaundu ta kau haya na arata tondu arata ni makuhota guteithiria kumenya mundu uyu ri tondu hari na benefit ya guikarania ringi kone wira-ini kana ringi haria uria ma interact ni uhotaga kumenya koguo riwe maundu maya ri ni njigua andu ingi makiuga ati mahura muno horo wa dating no ni nyonaga dating iri njega tondu hindi niguo ihota kurimira tumaundu tu kumenya unfortunately they should turakora dating ni ho andu aingi maragwira tondu na muracemania mwendana within the second month in the fact already ni mwanja gutuika intimate ni mwanja kuonana nginya kimwiri nu wakora hena maundu maingi utanahota kumenya na riria waingira thiini wa wona kwatukana mwaingira thiini wa climax ona rwimbo rukuingira climax nduhotaga gucokia rwimbo kianjiriria niguo uthiete urikitie riu advice yakwa ngikorwo wa muiria rwimbo rukinyita climax ri hena kianjiriria anjiriria borimire abo menye mundu uyu menya aciari menya arata menya we ni we ahota ku interact ate na andu na konita maundu ma mbeca he maundu maria mahutitie kana mamukonie muno ta mbeca ni mbeca ni cio mukaguthana muthenya umwe kwa ntroka hau ha mbeca ni mukaguthana riu hau ni ukwenda umenye mundu uyu hihi mbeca ni atia haya akorwo ti horo wa mbeca turi makiria ni horo wa kumenya hygiene yake ka ni mutheru haya we ona wa invite tondu ni he muthenya ndamucereire na ni agenda yakwa ndiari maundu mauragweta ati ma ki asa ni agenda yakwa yari kumenya muiritu uyu ri kende nyona ka ni mutheru kanyumba gake rihete ona korwo kanyumba ni kanini no ni urona mufagire ona eri mufagire ucio ni urona in future ukingora uri naguo ni wagufange wega that is very true yes Beatrice harakinya handu airitu aitu makauga matirenda kugia ciana na ni namba nyingi muno na thiko ici nginya ni mareyumiria social media you know what me I don't want responsibilities na mimi mtoto sipati how was it gukorwo urio munini ni mwahikania ni wagia ciana hihi no korwo he challenges wahitukiire korwo ni cio iratuma nginya iritu itu metigire kugia ciana kitu ya kwanza I wish they could wanaweza jua penye mtu anasikia vizuri ati uko na mtoto anakuita mom it's so amazing. Na kitu kingine ninaweza sema at times unaweza sikia stories zinaweza kusikia unaweza shtuka ushindwe kuna kuaga hivyo but ni encourage mtu nimwambie siwe wa kwanza if kama hiyo ndio inaweza kuwa inakupea uoga angalia wenye wamepata niko hapa niko na wawili na the journey is beautiful so nina feel na hiyo ati saki kupata mtoto sababu ya economy unaona ukikosa kupata hiyo mtoto 5 years from now ile pesa utakuwa umesave hautakuwa na kitu ati sasa hii ndio ni mtoto angekuwa amekula ukisikia mtoto anakujaga na sahani yake inakujanga na chakula I've seen it sababu kuna mwenye anaweza sema mimi sitaki kupata mtoto sasa nikimpata atavaa nini atakula nini kosa kupata hiyo mtoto maliza 2 years hizo pesa ulikuwa unasema una save hautakuwa na kitu sababu kitu moja watu wanafaa wajue watoto ni Mungu anapeana. Hakuna amount ya
kuonana kimwili inaweza produce mtoto. That is so true. Ingekuwa ni hivyo, kila mtu angekuwa na mtoto. Hata wenye wako kwa ndoa na hawana wangekuwa na watoto. So mtoto ni Mungu it's a blessing from God. Na sidhani mtu anaweza, unless after your own reasons too, of which aziko valid. Okay. Yes. Thank you. Mweredi wa Kameme TV tathinabe na kwaraniria na Beatrice Rodume na Dennis tukimenya rugano rwao na oho tathitugo na mbere na gukorwo tugikuhe mwihoko mbegu njithi fata wa kwenda kihiko andu mahikanie na uti kindu gicama ta wendo twabe tuhumuke ro hanini tuko tugicokereria guku ni gwa Kameme TV tabarira ni humuka ni jitego wahu wa Kareithi. Kameme TV. As you wait for your call to be picked, here is today's inspirational quote. Life is a roller coaster, full of good days and bad experiences. We must learn to accept finite disappointments, but never lose infinite hope. Ili kuset never lose hope kama skiza tune yako, dial *811*628#. Ladies and gentlemen, Waziri Super Cup is back as Waziri 1X Cup. And it's not just football, rugby and basketball too. Football qualifiers, Kitale done, Webuye done, Kakamega done, and Eldoret done. Round of 16, quarters, semis. Here we come from the 16th to the 27th of December. Sasa ni tiki taka. Who will be crowned winner? See you there. Burdan Kamili, Burdan Satima. Brought to you by the sponsors and partners. Powered by MediaMax. Get Africa's best entertainment anytime, anywhere, and now for even less. Here's what we're here for, duh. With DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. Wow. Just dial *400# then 0 to choose this DSTV offer. Select your Safaricom Home Fiber account and the DSTV Stream package you want, now at a discounted price. Then select your home fiber plan, confirm payment, pay using your M-Pesa PIN, and click on the link received to sign in to your new DSTV Stream account. Simple. Then enjoy the best movies, series, and sport in Africa at its best price ever. Only with DSTV Stream and Safaricom Home Fiber. T's and C's apply. Alo, Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavujeng, Mr. Sababisha bana, kijana wa mamake, siko solo, ceremony master, bonga nao. Check, brrrpa. MC Ghetto Child, but like 90s dance, allows you. I from Michelle Francis, INF for short, what's he name? The ceremony master, MC Ghetto Child, plus DJ Jazz 254, aka the musical judge. So if you wanna catch a groove, wanna feel the siren vibe. Cause I time at a bed you can go re. Cause you go to the by Atanama, no MC Ghetto Child sapana jembe teshi mtu wangu. Tugu dawa zapo K24 Kameme TV 2 channel. Kila saa to Juma pale hivyo K24 TV na Kameme TV. Kuanzia oya saa 5 hadi saa 7. Two good hours of none of this and that. Local content mtu wangu, international content. My interviews am artists, local and international artists. Them also here audio. One young man, they call Boo Boo. Met a coolie girl named Joyce Lou. Fell in love and ting. Him promise her one baby and ring. Tumesema jo musical judge.
thengio mureri wa Kameme TV ntacokereria thini wa ikerekaria muthia macihandite bega thinashara na ndagika 28 nyambe ngomenyithia horo wigi mucere wa gikiro kia iguru mucere mwega wina mutarariko mwega mucere utangi guconora very fresh umite mugunda kundu gugwitwo Mwea mucere tiungi ni pure Jamii Pishori rice uyu ni mucere bei uthondekeirwo muno makiria kuona kilo imwe urendirio 250 kilo igire 490 kilo 999 ugigira hadi supermarket oyo the Naivas ni ugukora mucere uyu we ugende gukorwo kiugura nigetha ningihote gukorwo kienderia andu aria angi no baraniri na CEO wa kambuni ino ugwitwo Alex namba yake ya thimu ni 0700 081 115 negwiri ni gukorwo ngihena gift hamper ya Jamii Pure Pishori rice wajokeria kiuri giakwa na kiuri kia muthenya wa umuthi kiria gwenda we ukorwo ukijokeria ni unjire ni muthemba uriku wa irio ungeruga ukihuthira mucere wa Jamii Pure Pishori rice ni muthemba uriku wa irio ungeruga ukihuthira mucere wa Jamii Pure Pishori rice dumira aja yaku ritwa riaku na kuri ore kuri 0791 084 724 thini wa studio tuna Mr Dennis orodume na mutumia wake ugwitwa Beatrice tugithina mbere kwariria ciĩgie kihiko na muno makeria kuri mbeu njithi tukarite horo wigie ciana na tauga Beatrice atwira gutire kindu kiega like the best feeling ya gwitwo mom you know na no twende gukorwo tukimenya how has it been gukorwo you are still young people na ciana ni cioka na gutigirira especially for you as a man you are the priest of that home niwe gitugi kia muci ucio responsibility iria nyingi twarie ma ni ukoraga ni cicokaga mwena wa muthuri na no responsibility nginya ya kugutigirira ciana ni ciarerwo wega na mitugo miega mirungiriru hau naho hathiaga atia thegi ni ndwa kiuria ki ni kuga hari mbeu njithi especially imwana kana anake uhoro wa guoya ona ni njui mutumia akwa ni akugwetete okuo uhoro wa guoya ati wona wagia ciana guguthia atia gukugia mathina maundu ma muthemba ucio ni njugaga maundu mothe manjagiriria meciria-ini we meciria makuri mahana atia we uraingira kana urenda kugia ciana kana urona ukigia ciana ni ukuhoteka no wanyita no ufati ukiingira kana ukigia na ciana ri meciria maku mafati gukorwo ati ciana ici gutire kindu makaga na niguo tondu Ngai nake netikagiria uguo ugakora gutire kindu ciana icio ciaga iraga onaki ciana icio ugakora ni marona tondu mwana uria twirio mutumia akwa agiuka thani yake na irio ndiukaga iri thani sasa iri na irio riu koguo ngiuga uguo njuge hari na need ya mundu especially mundu rume wothe na ndukende mbeu yaku ati we urona mwana ugie agiekage na kuuja na we uri muoyo asa undu ucio ndukoragwo uri mwega ni wega wikire bidii ona korwo niki urageria kurehe ona ko ne magana mau meri igana matano kiri orona na Ngai ndarĩtĩkagĩria ciage tondu Ngai atumaga cionekane tondu ni irahe hari irathi niguo wanyita riu tondu riu ona wathiga atiri nduri ni ugutiganiria responsibility iyo ati riu we wirere we wikare ugu wendo wikare urio kijana hari umuthenya ugakinya tondu pressure yo ni ukaga pressure ni ukaga inu andu maigaga ati no iritu maigua makinya miaka ya ni marenda mwana ona yeye athuri ni mukona pressure ni gukoragwo na pressure tondu riri otoria gukoragwo kuri na athuri uria mathiaga nja magikara makirianira ki no igua miario yao ona mwana wakwa ni hindi araingirire riu uritiga gukiuria atiri riu ni nani ni iriku ndiriheanaga tondu ona mwana ucio wa athuri makeria ona korwo ni handu muikarite thi muraraniria itha kanitha-ini kana hihi haria muri no kuregia conversation irathi irorete direction ya ciana niguo riu we wi haria nduri no igua no riguaga ni uracoka hario kaundu kari kuhutagia riu njira njega ni gutake that bold step
kinya ikinya riu na ni ikinya ria witikio gutire mundu kinyaga ikinya riu agimenyaga ati niki gikuonekana kana ki tondu na aciari itu ri mari ho na no makinyire makinya mau na ni ithuaya wona no tugimarite na ni tugimarite mathina matiagiririe matiagiri na ndugetigire ati tuona igwa ati we no waigatago cukuru nake mwana aku uguo no gwa karumirira mau no mae to muhaka ati we kiria wagereire ku no ku mwana akagerera sasa good na ni bahutiria kaundu kegana no wega ukoro giteterithiria bitches hair na kaingi muno marathie magaciarithire tu makagia ciana wacoka kamutiga watiga mwiriru ucio afange maybe kari kairitu kanini ginya matihotete kwao gatire na wira gatigwo kagithinika wageta baby mama ge kairitu kanini ndumenya akiria mwana waku ariaga na kwina na kaingi muno tacio maratwirorera ungira mundu mwanake ucio atia ndugetikire gwika uguo intention yakwa gikorwo niyo gicenjia intention ucenjie meciria woe ikinya riria riagiriire umenye atiriri iyo ni thakame yaku na mwana ucio muthenya umweri tondu ndui sorry to say ithu turi anake kana turi arumeri twendaga gutake glory riria mwana ucio waigwa niwe watuika kina ni atuika munene hana video ni gwenda witanio nake no ndwakorirwo ho hindi ya thabari ya mwana ucio akireo akigimara nginya agikinya ihinda riri ya kugia na glory iyo maundu maya aragika magituma gie mbeca maundu mama nene namo no wanyita riu koguo hari na bata muno wi mwanake kana wi muthuri nyitirira mbeu yo ni mbeu yako iyo ni mbeu yako do anything possible kunyitirira mwana ucio na ciana icio ni ugakora magatuika very proud muthenya umwe marikaraga makiugaga baba ni beba ni aturu ni hakwa twarerirwo na thina no baba ni atunyitirire na ciana icio otoria tugaga wega ucokaga na mucii ciana icio ni cingigathiku matikariganirwo tondu iyo nayo ni mbeu urahanda na niyo uria ngugite horo wa muti mbeu iyo urahanda ni muthenya wa maciaro ni urakinya weko wahandire uria kwagiriire maciaro kai ni maroka mega aiko wahandire uria gutagiriire maciaro no ukagetha good tugire horo wigie besha finances thini wa families citu he thimo ya iretu ikoragwo besha ciakwa ni ciakwa no bia cia Dennis ni cito turieri hasa ni ndena kiuria kama unaweza amini mtu na maisha yako your own life huyu mtu anaweza fikiria kufanya kitu hata ukiwa umelala lakini unawaamini tu na maisha yako what is money mimi ningesema hivi of course ninajua kuna watu hawajui kutumia pesa na yeye Mungu is a matchmaker utapata huyu mwingine ni wa kuspend anaweza nunua hata mchanga anything inaweza kana pesa as long as ako na pesa Mungu atapea huyo mtu mwenye atakwambia pesa tumekuja acha tupange kwanza hivi lakini hii ya kusema ati pesa yangu ni yangu utaamini huyo mtu ile siku atakwambia sina kitu utakuwa unajiambia kuna mahali ameweka hiyo inakuwa source of conflict juu akisema hana unajua amejifichia na ukweli hana so ninaweza sema when it comes to finances sana sisi wasichana tunasemanga yangu ni yangu yake ni yetu first of all wacha niongee na wanaume kuwa mwaminifu ya kwamba kenye unasema ukisema hauna ukweli hauna na kama uko nayo itumike the rightful way msichana hata sikia ugumu akukuambia ako na pesa sababu hata wewe uko responsible lakini ukianza kuficha mtaishi kufichiana na ni maisha ngumu juu sasa mbona nifiche pesa kama nataka kutumia siwezi tumia juu itajulikana niko nazo ni maisha ngumu so wacha ikue both of you mmepurpose hakuna kufichiana na pesa yetu ni yetu tuko na wacha tuiekelea hapa juu meza tuipange pamoja kwa both sides both mwanaume na mwanamke wacha ikue personal ume decide mimi sitaficha pesa niko na hii na I'm sure if kama mwenzako wako open na maneno ya pesa hauna any reason ya kufichia good hana kinyohoro bigi uhoro bigi gwetha mbeca ri kaingĩ nĩ tuonaga tarĩ responsibility ya muthuri na nĩ njũĩ kwĩna namba nene mũno ya athuri aingĩ
matharetekiria atumiao to be yes matharametekiria go out there my wife thie wethe mbeca ugakora thuri ngine makinyete handu makatuika insecure urenda mutumia uyu aikare nyumba ni athomithirio ona wamukorire na degree kana na diploma yake na ni njui muciari ndamuthomithagia ikarage nyumba no be no woka wita muthuri wa mwaehe guku ni nene ndirere ha kila kindu waikara nyumba rera ciana ni kuga approach ikoragwo itari njega ti approach ire yagereire tondu heane na thimo ire ithu tuheanaga na Gikuyu tugaga ndari ndiuragaga na kiara kimwe yuraga na ciara cie uguo ni kuga atiriri mundu ucio mwinake murateithania ri wa mbere umenye ni Ngai ukuhete na kunengera mundu mukohota guteithania na gutirithania thiini wa muturire we wi mundu rume wamba wauna mutumia ucio moko na hinya na kumwagithia kiene tondu kuga ati we ni ambatira na kinya ikiro cia iguru makiria na gukirari ti kuga ati riu we ne wahetukwo tondu goci na ngumori na noguo kigo kia Ngai kiugaga ri iticokagirira mutumia aca ngumo na goci cokagirira ro muthuri tondu kwirago niwe wigite mutumia wake we wega wanyita ri na gutiri hindi kungituika mutumia we ni aguthakara we atige muthuri no mwaka hakohe kiuria giki kiratuma muthuri we aigwo uru ri mutumia nowe wi sawari niki wanyita ri riu gwenda kuga atiri agikorwo ngwataniro yanyu ni njega ri ni kuga mutumia ucio na agikorwo no uragia mbeca nyingi makiria yaku we ari kuigaga wega kana ni muriganaga wega na ona riria mukagerera thiini wa challenges tondu ni kuri icikuruka na ciambato na maundu ma muthemba ucio ni murikoraga ni murateithaniriria ukaira mutumia kai kwina undu muno urabatara gwiko na kai ndirikina uri no undeithiririe ukaigona ona ihoya riu mbere ona urikite waigwa ni ona ndina kinae undu ucio titwike niguo turikie ni twikio koguo riu andu na anja marionaga muci matirionaga muthuri kana mutumia marionaga muci mumwe murugamu wega heane karugano kanini ka ndagika ta igiri he muthuri wali na design oro iyo yaku na mutumia wake moko mutumia wake Ngai ni amuteithĩtie akamurathima na akamunyithania akamuhe connections muno na akagĩa na mbeca na akigura maburoti akigura maundu ari na maundu maingi na maundu manene no riu ni agire no horo wa insecurity ore okugite insecurity no kiamberia kumugia mutumia arambatira kwambatira githemba kirigu giki gutingithio riu akianjiria guthi njira cia ngungo kwambiriria gwethaga maratathi maya mako ni broti na nyumba kuria iri kuthi kuoya na kwambiriria kwendia kwambiria kwendia makinyira handu ona igitagwo family ne mathirire matire kindu mangite riu kiao na tindu wa mundu ni muthuri tondu muthuri ucio na wanina mutumia ucio na nina muci na giconoko gikirwo ri riu gitikwirwo ati ni muthuri kana ki riu kureragwo muci ucio wako na kana wang'ania ri mathina maria winamo good tukirekereria ndona turiona ndagika nini tu Beatrice ni hakinyete handu maybe ihiko ikana ta irarema gitumi niki andu matirahota kwihokana cheating igathi iguru muno andu normalize that on a way muhiku it's okay to have a side guy it's okay to have a side chick neka hanai ni normal ona utari ni ronekana ai ta wina gathina fulani you know ni ira tumi normalize it is it possible gwikania na mundu umwe mwikare wega mwe hamwe mutari na ndugu yaja very possible sijawahi cheat na I'm not planning and I will not sababu kitu moja tunafaa tujue huu ni mwili and the body is never satisfied ununue nguo leo utahitaji kesho utaona design mpya that is the nature of this body na ndio maana kunaambiagwa you have to hapo ndio character inakujia kuna vitu sitafanya si ati siwezi but because of who I am
because of what I believe in, sitafanya. And the values yes, it is wrong. Siwezi enda na siwezi kutafuta mwanaume mwingine. Siwezi enda si ati hawakujaji, but my values hazinikubalishi. So it start with you. Sababu uko nje utaulizwa hata ukiwa na mimba unashindwa. Uone. So it start with your values. What do you believe in? And stand simama na hiyo. Wewe si mjinga, wewe si fala. So stick to your values. It's very possible to be faithful. Okay. Yes. No ruri ni ukoraga atumia ingi ni marauga uguo, it is very possible, but igakorwo ri opposite kuri athuri. Na no nyende gukorwo ngimenya, is it possible for a man? For a man. Aikari uguo nauge ati nie mutumia niwe ndahikirie na niwe ngurumia na niwe gutura nake. Nie kuga no kuhoteke. Guikara na mutumia umwe tondu ni ndina wakwa na ni ucio umwe na I'm not planning ati gucenjia. Na ni njugaga andu makiuga atiriri na Gikuyu ithuĩ ni tugaga ati njamba rĩ ti ya mwera ũmwe no ni ndiguragia atiriri no wagwire we wi nguku we ũreringithania na nguku niki kindu gitari na meciria mangihota gwiciria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire we ũraiga ati gutire njamba ya mwera ũmwe wanyita riu ni guthi the wrong direction na wanyita riu undu urio patiri ni ati we wambe umenye values ciaku ni iriku na wona wagia values tondu riri reke ngwire ni ugukoma na uyu kana ni ukunyitana na uyu no coke unyitane na ungi no unyitane na ungi no ndukaiganira o tugo mutumia akoiga uyu ni mwiri na mwiri ri uikaraga ukiendaga no riu we ni ubati kuoya authority ugi atiriri ni nguikaro ona mwiri ukiendaga ni ndarega ni ndaukararia na tondu maita maingi thina uria twina kuona niguo ndiramenya haria hatumaga tuthie direction ya kwenda kugia kana kuingira thini wa cheating ni mbeca tondu mbeca ici ni cingihire na mbeca ici tondu ni Ngai ni ararathi ni araturathima ri ni aratuhe mbeca nyingi ri ndatuheaga mbeca ici nyingi niguo ituike ni cia maundu ma muthemba ucio aca mbeca ici ni cia kumurehera ugoci na ngumo na njira yaki muci uyu waku akuhete ri ni waurira na njira iria njega ciana icio ni ciarerwo wega maundu ni magirira maundu mothe riu koguo mbeca ici ciaku ri ti cia maundu ma muthemba ucio ati anga mutumia ni hindi weciria tondu wina ngiri extra ingi no ugie mundu ungi aca wanyita na ni ugukora atiriri wona warugama na mucie waku uria kwagiriire irathimo gwaku itikaniara. Thank you. Ndakena muno ni undu wa gukorwo na inywe. And of course for 8 years Beatrice gwenda wire Dennis Kaudo for 8 years Kaudo karia gakoretwo gagukenetie muno nake umuthe tito mauru thuru umuthe ni nywe tara celebrate tukirikiria just one thing igukenagia muno nake no ramiugira king'ang'a-ini makiri ma andu makiguaga. Okay. First of all, my husband. Yes. Niseme asanti for being consistent, for taking care of us and our babies, and for always having a positive mind. Yes, I'm so grateful. Thank you. And thank you for loving us. Dennis, okay, na kitu gakatia. Wa mbere ni Beatrice ni ngwendete muno makiria na makirio na ciana na njuge riria ndacaragia muiritu ona kono njokere ringi gucaria hatiri ungi ngicaria nowe tondu wa mbere ni wanyitire ni wahotire ku understand vision yakwa na wahotire kurimira uria ngugwetete ngauga ati kamuti ona ko kari kanini kurimira ugu na kurugamirira na kuitiriria mai naki na nikio nginyite haha umuthi nginyite ni undu wa support iria uhete ni undu wa kungiririria na kuhoera tondu na mahoya matumia na makawa mama bata muno mahoya maria uhoeire ni no njokie ngatho muno asante sana. Wengine wanaona kama ni drama. Nditwakenda muno gukorwo na inywe Ngai amurathime amuturie hamwe na mutware kuraihu muno makiria maundu maria raga andu ati maundu mutari mwaigua maundu mutari muona na maundu mutari mwathugunda na ngoro cianyu Ngai aramuhe nigetha muthi na bena kumiriria andu aria angi and even 5 years later tukamuona go TV ni mugithi na mbere na kuhe andu hinya he mundu ngenda kumwariria na no wega rona tuna ndagika o ithatu tu twamberi he Beatrice
least dagika imwe utwire kaundu gaku ka mwisho he mundu ngenda kumunyita he seminars mungitwo muthimwariria andu utwire wonekaga ko nitie kila mtu mwenye ako kwa ndoa ama anatamani kuolewa that marriage works. Yes. Ndoa si ya mafala. And have the positive mind and the right attitude. In case unaweza we give a phone number or it's okay if you're comfortable. Yes, I think the easiest ni namba ya simu. My phone number is 0727 264 889. 0727 264 889. Yes. Asante. Dennis, yes. Kaundu yako ka mwisho. Kihiko ni gĩa bata na kihiko ni kĩega na Ngai arathimaga andũ arĩa marĩ hamwe ũrũmwe nĩ Ngai nĩ aũrathimaga. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0717353148 0717353148 wona wahurira tukwaranĩria niguo murathimwo nĩ Ngai. Thank you na inyu murathimwo. Amen. Thengio mireri wa Kameme TV tumana ihinda riega na ngwihoka hekari ukaundu wa thoma we kihiko-ini kana we mundu munini urerireria kihiko no igwa kihiko ni kiega ine uria marakena me hamwe ni maraiguithania miaka 8 uguo ni kugo nawe no uhote kwa ihinda riri kwenda gukorwo ngitugana na gift hamper ya kuma kwa Jamii Pishori Rise wanjokeria kiuri giakwa ukenjira ni muthemba uriku wa irio ungiruga ukihuthira mucere wa Jamii Pure Pishori Rise ni irio iriku ungiruga ukihuthira mucere uyu aja yaku kumituma kore 0791 084 724 Tomokire muhotani wa muthenya wa umothe aretwo Pilau Njoroge. Ni Pilau. Pilau Njoroge kuma mwena wa Molo. Congratulations. We muhotani wa muthenya wa umothe na ni nama nitukorwo tukikuhurira thimu nigetha tukumenyithira gift hamper yaku igugukorwo igigukinyira. Ni ndakena muno muthenya wa umothe muthenya wa Wednesday. Thengio ni ndu wa gwitikira gutirithania hamwe nanie twanyitanira mathaa meri na twatigia ndagika o 10 tu cihande wega thaa imwe. Mejuke ni wega ni ndu wa kunjindorera njuge ni thengio kuri team nene muno itigagira tabarire no ni agukinyira na njira igwete twambiririo ni my super producer etagwa J Mushai uciatigaga ageni othe ndakurehera mena wigiriri na ni ageni ega oro ndumwe na my director Jackson. Asante sana na timu yothe ni ndacokia ngatho ni njitagwa wahu wa Karithi ngakwendithirio tukomwega wiyurita ni irathimo cia Ngai tucemanie muthenya wa rucio enda ngakwendithiria mabura mega ma Christmas thina bena gukungwira wina gikeno wina thayo na Ngai akuhingirie meririria maku utuko mwega. Kameme TV muthegi wa ruriri. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Jamii Pure Pishori Rise niguo mucere uria wihotanire na waruo urekanagia kamwe naguo mutarariko ni mwega muno. Oh yes, no akeiguira na riu ndeto yagereire haha. Thogora wa Jamii Pishori Rise ni uguthetwo ithano wa Naivas supermarket ciothe haria bagiti ya kiro imwe urenderio 250 handu ha 300, 2 kg ukenderio 490 handu ha 590, muhuko wa 5 kg ukenderio 999 ukahonokia 450. Igira Naivas yo hakuhe nawe kana ungienda kwendia Jamii Pishori Rise na wholesale uhure 0700 081 115. Jamii Pure Pishori Rise, where quality begins.
Woza mokalize we kamwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavojeng ni kama sawa kururumia. Nani Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka the Lioness. Kumada keda shahoine kinyaza 11 shahoine. Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwaberilio Monday, tuka kurehere #Afro Monday edition. Nagwa wakere, tukaigira thini wa kanitha wa Reremboka. Nagwo wagatatu ni Wagwan Wednesday. Nagwo muthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka makinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Ken. Nagwo wagatano toka malo. Anguka na. Tukaingiria wiki in style. Veine wa Cocktail Friday. Anguka na. We got the juice. Twende down low now. Anguka now, twende down low now. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia